Dobar dan svima, nalazimo se u parijskom predgrađu Drancy sa Dragoslavom Kuletom Perišićem koji je svetski poznati šampion u motosportu. Međutim, ovog puta nećemo pričati o motociklizmu, pričat ćemo o nekim drugim stvarima vezanih za srpsko-francusko prijateljstvo i planovima i idejama Kuleta Perišića koji bi trebali u narednom periodu da se ostvare. Reč je o bratimljenju gradova i reč je o povezivanju Srba i Francuza i obnavljanju tog srpskog-francuskog prijateljstva. Poznato je da je Kule Perišić izuzetno vezan za Francusku. Poznato je koliko je on i srpski patriota, ali ostavit ćemo njemu da nam kaže malo više o tim planovima i o tome što sledi. Ovom prilikom ne bih pričao ništa i ne bih stavio akcenat na motosport. Samo ću reći da sam zvaničan predstavnik opštine Aranđelovac za ekonomske odnose sa Francuskom i za bratimljenje jednog grada. Shodno tome, ja sam pre jedno otprilike mesec i po dana boravio u jednom prelepom francuskom gradiću na obali Ženevskog jezera, ali kako to Francuzi vole da kažu, na obali jezera Le Mans, jer oni nikako ne priznaju to Ženevsko jezero pod tim imenom. Taj gradić se zove Thonon-les-Bains i upravo zahvaljujući jednom mladom dečku, jednom od naših najpoznatijih političara, Andriji Kotarci i njegovom ocu Draganu, ja sam se sastao sa gradonačelnikom Thonona, dogovorili smo sastanke da oni posete grad Aranđelovac između 23. i 26. jula za dan našeg grada. Na tom sastanku ja sam insistirao i oni su prihvatili da u naš grad dođu, pored gradonačelnika i direktora kabineta, budu prisutni i predstavnici za ekonomske odnose, onda predstavnik za kulturu i predstavnik za sport. Tako da ćemo pokušati, i bar smo nagovestili tu mogućnost, da naše kulturno-umetničko društvo Šamot dođe u zvaničnu posetu, dođe jednom godišnje da poseti taj gradić, nekih 20-30 od naše dece, i da Francuzima predstave naše tradicionalno srpsko kolo, a da Francuzi takođe jednom godišnje posete Aranđelovac, mislim na omladinu, na decu, i da odigraju te stare plesove, tradicionalne francuske plesove koji su, inače oni imaju udruženje isto to u Thonon-les-Bains, tako da očekujem jednu dobru saradnju, bratimljenje dva grada i dizanje tih odnosa na što je moguće viši nivo da bi povratili te narušene odnose i to staro prijateljstvo koje je naročito bilo izraženo u Prvom svetskom ratu između 1914. i 1918. godine, a ja lično nisam znao sam za jug Francuske, da su dole dosta naših Srba u tom Prvom svetskom ratu primljeni, da su se tu oporavili, da su tu smogli snage da se vrate na bojište kada je probijen Solunski front, ali takođe u Thonon-les-Bains je dosta tih Srba izbeglica došlo i čak posle rata su tu ostali i Francuzi iz Thonon-les-Bains su udomili te ljude i dali im jednu šansu da zdravi, orni se vrate u Srbiju, da imaju svoje potomke i da upravo jednoj državi koja je bila jako bliska, evo sada ja pokušavam da na jedan najbolji mogući način uspostavim i da povratim to staro prijateljstvo između Francuza i Srba. A rekli ste da pored te ideje i planova i verovatno i ostvarivanja tih planova bratimljenja Aranđelovca i grada u Francuskoj Thonon-les-Bains, postoji još tu neki plan i još neki razvoj te saradnje i bratimljenja nekih drugih gradova koji su u pitanju. Da li nam možete reći nešto više o tome? Pa, naravno da mogu, zbog toga što sam ja koordinator za izgradnju prvog automotodroma u Srbiji. On će se nalaziti na Zlatiboru, u stvari opština Čajetina, gde će na 150 hektara na polju oko, koje je opština Čajetina odredila, biti građen, u stvari prvo će se raditi projektna dokumentacija i bit će izgrađen, ako Bog da, prvi motodrom u Srbiji. Inače sam vrlo često na Zlatiboru i deo sam tima
Milana Stamatovića, predsjednika opštine Čajetina, i Arsena Đurića, koji je predsjednik Skupštine. Već smo zakazali sastanke u jednom drugom gradiću koji je samo udaljen 10 km od Tonon Lebana. To je Evijan, inače gde je fabrika i najpoznatija voda, jedna od najpoznatijih svetskih voda Evijan. Ugovorni su sastanci i sa gradonačelnikom, i sa direktorom Evijana, i sa direktorom golf terena. Sve će to omogućiti Zlatiboru da se upozna kako to funkcioniše u Francuskoj i da jednostavno prepišemo nešto od njih, a i da nešto još usavršimo i da u bliskoj budućnosti Zlatibor, koji je naš biser, dragulj, postane još bogatiji za golf terene i za jedan motodrom i za još dosta nekih sadržaja. I ono što ću predložiti, mi smo već dogovorili sastanak sa gradonačelnikom da se u bliskoj budućnosti, pored Aranjevca i Tonona, koji će napraviti jednu čvrstu saradnju, da Evijan i opština Čajetina, pošto je Evijan nešto manji, ima jedno 15.000 stanovnika otprilike kao Čajetina, da i oni uspostave ekonomske, kulturne, sportske te saradnje i da jednostavno dva grada povežemo sa našim gradovima. A ono što je meni san i ostvarenje mog sna, to je izgradnja motodroma. Ja sam to želeo i praktično je bilo gotovo i trebalo da bude u Aranđelovcu, ali je nažalost pokojni premijer Zoran Đinđić ubijen, koji je Aminova i koji je dao saglasnost to radi. Nismo uspeli tada zbog njegove smrti pre svega, ali evo, pokušat ćemo još jednom, da izgradimo taj motodrom i zakazali smo i zvanične sastanke u FIM-u, Svetska motoristička federacija, koja se nalazi u Ženevi. Eto, to je taj period između 25. i 29. aprila kada ćemo i boraviti tamo. Posle toga ću moći mnogo više da kažem o tome. Jedno pitanje u vezi motodroma, da li će to biti prvi motodrom takve vrste na Balkanu i da li su možda neki planovi da se i svetski šampionat u motociklizmu održava u Srbiji, što bi bio jedan izuzetan događaj? Pa upravo je to cilj, da se održava šampionat sveta. Međutim, ja sam juče dobio odgovor od Paul Duparka, koji je prvi čovjek u FIM-u u Ženevi za endurance. To je jedna disciplina, 3 vozača na motociklu, inače sam ja takmičio tu 10 godina, tako da mi on postavio pitanje da li će se graditi motodrom za nacionalne potrebe, da li će to biti motodrom za endurance trke, da li će biti za superbike ili za MotoGP. Dosta ljudi ne razumeju o čemu pričam, ali ako kažemo MotoGP, mislimo na one trke gde je Valentino Rossi i tako dalje i tako dalje. Znači, da li će se i koji graditi? Bitno je da će se graditi. Ja lično smatram i predložio sam Milanu Stamatoviću da kada budemo posetili Ženevu, da strogo radimo po homologaciji, to je projekat po homologaciji, pravilniku za održavanje svetskog šampionata i u MotoGP-u. A ono što je još jako bitno je da je to otprilike 4,5 km profila autoputa i Milan mi je doslovce rekao da opština Čajetina ima novac i da to može da završi u idućoj godini. Međutim, ono što mnogo više košta je ta infrastruktura, ali koje budemo gradili po fazama, ako uradimo tih 4,5 km asfalta iduće godine, siguran sam da uz pomoć Republike Srbije i s pomoć Ministarstva za sport i konkurisanja za neki svetski šampionat, ali to je već sada jedno političko pitanje, ja mislim politika, ali nije samo izgraditi automotodrom i dobiti šampionat sveta, znači to su sad neka druga pitanja, lobiranja unutar FIM-a, unutar Svetske motorističke federacije, ali ipak ako radimo, bitno je da je prostornim planom predviđeno 150 hektara, pošto sam ja toliko to i zahtevao praktično, rekao sam da je to jedan minimum, ali znači tih 150 hektara su dovoljni za jedan motodrom gde mogu da se voze trke za svetski šampionat, a da li će kompletno infrastrukturno sve da bude sređen? Znači staza da, ali tu treba i minimum 50.000 tribina, onda jedan toranj, pa onda padok, pa tako dalje, mogu da nabrajam, ali da ne bih zamarao naše ljude koji ne prate toliko auto i motosport. Znači, to je jedna jako skupa investicija, ali Čajetina to može u prvoj fazi da isfinansira taj krug od 4,5 km, tako da sam ubeđen da uz pomoć države Republike Srbije možemo da tu stazu dovedemo za nivo održavanja šampionata sveta u motociklizmu, a možda i u Formuli 1. Eto, to su iste otprilike homologacije.
To bi bila sjajna vest i to bi ostvarenje ovih vaših planova bi stvarno značilo sigurno mnogo za državu Srbiju, značilo bi za sve ljude, značilo bi za taj kraj, jer bi posle, to što se tiče, ako je to ista homologacija kao što kažete, kao za Formulu 1, značilo bi da posle Mađarske na Balkanu bi Srbija imala jednu trku, što bi dovelo sigurno i turiste, što bi ljudi iz celog sveta upoznali i Zlatibor i još više Srbiju, a ovo bratimljenje gradova će sigurno učiniti da i francuski turisti još više posete taj kraj, posete Srbiju, tako da su to izuzetno lepe vesti, izuzetno lepe stvari u koje ste se vi angažovali i samo želimo da vam poželimo, želimo da vam kažemo srećno i želimo da vam se zahvalimo u ime portala Svi Srbi u Parizu što ste pristali na ovaj naš razgovor, što ste nam dali ovako neke informacije i želimo da sve to što ste zamislili da se sve ostvari i nek Bog čuva Srbe, nek Bog čuva Francuze i za jedno lepo nastavak nekog srpsko-francuskog prijateljstva. Hvala najlepše. Evo, samo bih dodao na kraju da ja ovo radim onako potpuno volonterski, jer volim Srbiju, volim Francusku. Daj Bože, sutra kad bude gotovo, to vjerojatno ću pronaći tu neki profesionalni angažman i neko radno mesto, ali ovo ne radim zbog novca, novac me ne zanima, želim da pomognem Republici Srbiji, želim da uspostavimo te odlične odnose sa Francuzima i to je to. Daj Bože da sve to bude onako kako smo rekli, gotovo je kad je gotovo. Nećemo da obećamo ništa, ja sam čovjek od dela, ali radim na tome i pokušat ću da u bliskoj budućnosti sa Milanom Stamatovićem i opštinom Čajetinom uradimo taj i završimo i naravno uz pomoć Republike Srbije jedan automotodrom gdje će moći sutra se voze i trke MotoGP šampionata i Formula 1. Hvala puno, hvala na razgovoru i srećno u narednom periodu. Hvala lepo, hvala.